Učimo se uzbeščina. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Tarelka. Krožnik. Kosa. Skleda. Pijola. Skodelica. Kručke. Lonček. Stekan. Kozarec. Likopče. Krožniček. Sančka. Vilice. Košek. Žlica. Čaj košek. Čajna žlička. Oš košek. Jedilna žlica. Pčok. Naš. Sariyog pichogi. Nož za maslo. Tayoqchalar. Jedilne palčke. Salfetka. Prtiček. Likopče tagligi. Podstavek za krožnik. Dasturxon. Prt. Qozon. Lonec. Tova. Ponev. Qovurish tovasi. Ponev za cvrtje. Kastryulka. Kozica. Qopqoq. Pokroka. Suv qaynatgich. Kotliček. Choynak. Čajnik. Koza. Vrč. Patnis. Pladenj. Xizmat kosasi. Servirna skleda. Xizmat qoshigi. Servirna žlica. Kesish taxtasi. Deska za rezanje. Postloq tozalagich. Lupilec. Qirgich. Strgalnik. Ko'pirtirgich. Žlica. Lopatka. Lopatika. Chomich. Zajemalka. Qisqich. Klešče. Olchov stakani.
Merilna skodelica. Olchov qoshigi. Merilna žlica. Durshlag. Cedilo. Elak. Sito. Pishirish patnisi. Pekač. Pishirish idishi. Posoda za peko. Aralashtirish kosasi. Skleda za mešanje. Jova. Valjar. Peč qolqopi. Kuhinjska rokavica. Fartuk. Predpasnik. Oshxona sochigi. Kuhinjska krpa. Tuzdon. Solnica. Murchdon. Poprovnik. Banke. Kozarec za vlaganje. Konserva ochkich. Odpirač za konzerve. Shisha ochkich. Odpirač za steklenice. Konserva ochkich. Dasturxon. Stakan. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.